این ролик با یاری ادین اکس بی ساخته شد. در وقتی رجیستر در جای پروموکد سعیدов نویسید 5000 روبل به شما بونوس میده. برای این بونوس رو گرفتن پورا رجیستر رو گذارین در شاتون پل پارتوین. اتوماتیکی بونوس به شما میگذارد. سیلکش در اپشن ویدیو. السلام علیکم دوستان گرامی، خوش آمدید به کانال دوشنبه شو. من هستم با شما بابا جان سعیدов. ماشین‌های فروشی خودتون در نمره در روی اکران واتساپ یا وایبرش در روان کنید. کورس امروزه برادرو 1000 روبل روسی 145 سومون تاجیکی می باشد. در ویدیو امروزه بهترین ماشین‌های نگذرانده تا آخرش تماشا کنین. دستگیری ما رو فراموش نکنین. در ویدیو لایک مونین و در کامنتار فکرهای خودتون نویسین. میگذاریم به ویدیوی امروزه. شخصانی که خواهش گذشتن سرحد قزاقستان رو دارن، مرحمت. این برادرمون اسمت‌الله شما رو از جای زیستتون مسکو یا مسکوفسکی اوبلاست گرفته به سرحد قزاقستان ساق سلامت برده میآورد. ماشیناشون با کامفورت بلند تویوتا و میتسوبیشی. مبادا در حجت‌های شما یگان مشکلی پیدا شود، این برادرها خودشون حل میکند. نمره در روی اکران و در اپشن ویدیو. مرحمت، زنگ زنید و از نام کانال دوشنبه شو گپ زنید. یکم ماشین فروشی اوپل سیدان سالی براریش 1997 ابیو موتور 1.8 коробка передач механик сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷаташ ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 30000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 206800 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. бародаро, дастгирии моро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед. сарпарасти видеороликҳои мо ҳамеша 1xbet мебошад. силкаш дар описани видео. ай шумо як дастгирӣ бидроед, як шаташапакш кунед. тамом бародаро. дуюм мошини фурӯшӣ. дар комментария бисёр бародаро навишта буданд ки Nexia бисёртар ба навор гиред. ина бародаро, марҳамат. Nexi Daewoo соли бароришаш 1996 абиё мотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин ягон камбудӣ надорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 14500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 100000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ опел хечибек соли бароришаш 1997 абиё мотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин ягон айб надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 25000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 172000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ мерседес сечка соли бароришаш 1996 абиё мотор 2 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош то охири солай. монитор, задни камера ҳамаша дора. полни мошина объёмни кардагианд, даруну берунша. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 39000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 268900 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед.
پنجم ماشین فروشی نکسی دایو سالی برای 6995 اویو موتور 1.6 کاروبکا передачаш مکانیک سوزشوارش بنزین گاز حجتاش همش 100% ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این حال قرار دارد در ناحیه فرخار. نرخش باشد 11000 سومانی تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانه 75800 روبل روسی می شود. باز سودا هم می شود. تلفن ها برای معلوماتی بیشتر در روی اکران شما مرحمت زنگ زنید و معلوماتی بیشتر را دسترس کنید. ششم ماشین فروشی تویوتا کرولا 1 سالی برایش 2003 اویو موتور 1.8 коробка передачаш автомат سوزشوارش بنزین گاز حجتاش همش 100%. 4 بالونی نو مانیتور کانسنر همش دارد. ماشین زدگی پوسیدگی ندارد. تازه درون و بیرون همه تازه. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این حال قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشد 53000 سومانی تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانه 365000 روبل روسی می شود. علیش می شود به یگان مرسدس سچکا. تلفن ها برای معلوماتی بیشتر در روی اکران شما مرحمت زنگ زنید. هفتم ماشین فروشی تویوتا مارک د سالی برای 6997 اویو موتور د коробка передачаш مکانیک سوزشوارش بنزین خالی 1 ساله حجت دارد. ماشین یگان کمبودی ندارد. زدگی پوسیدگی ندارد. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این حال قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشد 22000 سومانی تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانه 151700 روبل روسی می شود. با سودا هم می شود. تلفن ها برای معلوماتی بیشتر در روی اکران شما مرحمت زنگ زنید و معلوماتی بیشتر را دسترس کنید. هشتم ماشین فروشی مرسدس سچکا ابیومنی الگانت سالی برایش 2000 اویو موتور د коробка передачаш автомат سوزشوارش بنزین خالی حجتاش تنظیفکش 10 ماه دیگر مهلت دارد. автопилот сидельниё обогреватель ҳамаша дорад. кондитсионер 100% кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 66000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 455000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед. нӯҳум мошини фурӯшӣ Nexi Daewoo соли бароришаш 2012 авио мотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холӣ растамочка кардагӣ нестаин. растамочка надора. растамочка карда наркорай тамом. мошин навай дар ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бе растамочка 25000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 172000 рубли русӣ мешавад. боз савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. даҳум мошини фурӯшӣ Toyota RAV4 соли бароришаш 2003 авио мотор 2.4 коробка передачаш автомат сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош 1 сола муҳлат дорад. сиделниёш обогреватель дорад. 4 баллон нав кондитсионер 100% кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархш бошад 59000 сомони тоҷикӣ мебошад, бо рубли ҳозира гардонем 406800 рубли русӣ мешавад. боз савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. 11 мошини фурӯшӣ Opel Astra G дар кузови седан, соли бароришаш 2001, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, умуман газа дидагӣ нестай. ҳуҷҷатош танировкаш 1 сола муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 37000 сомони тоҷикӣ мебошад, бо рубли ҳозира гардонем 255000 рубли русӣ мешавад. алиш мешавад ба ягон Toyota Corolla D. болои сумета соҳиби мошин. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. 12 мошин грузовик Газел, соли бароришаш 2004, моторош 406, сӯзишвориш бензин газ, 1 сола ҳуҷҷат дорад. аккумулятори нав, ягон камбудӣ надорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 38000 сомони тоҷикӣ мебошад, бо рубли ҳозира гардонем 262000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. 13 мошини фурӯшӣ грузовик Hyundai Porter, соли бароришаш 2000D, мошин ягон камбудӣ надорад. навай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархш бошад 46000 сомони тоҷикӣ мебошад, бо рубли ҳозира гардонем 317000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. 14 мошин грузовик Газел, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон айб надорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Роғун. нархш бошад 18500 сомони тоҷикӣ мебошад, бо рубли ҳозира гардонем 127500 рубли русӣ мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. хайр бародаро, то видеои оянда. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо ва шумо бошад.